Narode, dobar dan, dobro večer, ovdje je vaš stručnjak. Sad ću vam objasniti kako da instalirate, odnosno prvo kako da skinete VGame. Znači evo ovdje ovaj link, napisat ću ga poslije u deskripciji. Uđite neki od vaših pretraživača i samo nalepite. Ja sam već to radio da ne bi čekao ovo za download, pošto se čeka 50 sekundi. I onda on to čita i vi kliknete regular download. I skidanje počinje. Doduše prvo se pušta neka pesmica, ali skidanje je krenulo. Kao što vidite, uskoro će biti skinuto. Da čekamo malo, koji trenutak. I da pogledamo da li se to skinulo, kao što vidite jeste. Zatvorimo pretraživač jer nam više neće trebati. Odemo u folder gdje nam se skidaju sve te stvari, evo ga VGame. Dva put kliknemo, pritisnemo run. Što se tiče downloada, to sam ja uploadao, da vam dokažem. Evo ga, znači na mom je profilu, kao što vidite, tako da ne morate ništa brinuti, da skenira na antivirusima i tako dalje. Yes, next, accept, next, možete da gdje hoćete, ali meni će ostati ovako. Folder već postoji, zato što sam bio instalirao, pa sam obrisao da bi mogao da vam pokažem sam proces instalacije. Next, može, ovo kako hoćete. Install. To je bilo to. Launch, može. Checking for updates, neka zna da ne uspe da se konektuje, ali dobro. Ovdje me sad traži username i password, zato što ja sam već bio se tu instalirao. Vama će biti prvo da se registrirate, znači dajete username, password, ime, prezime, šta ja znam. I to se ukucate i kad to završite imat ćete onda ovaj prozorčić. Meni je to već urađeno, sad ukucam samo šifru. Login. I evo ga. Sada smo u VGame. Tako. Ovaj je screen koji je nebitan potpuno. Sad možete tu da gledate, skidate svašta nešto. Evo što je očito od mojih igara trenutno, ali to ne mora da vas brine. F6 koristite za početak snimanja i za prekidanje snimka. Kad vam je zeleno znači ne snima se, stojat će u čošku, znači ako ste u igri stojat će zeleno znači da se ne snima. Kada ne stane to zeleno znači da ste stisnuli F6 i da je počelo sa snimanjem. Sa F6 također prekidate. Screenshot udarate na F7. Ovdje postoji opcija da se promene hotkey, ali bolje to nemojte dirati pošto onda se poblesavi. Ja sam odabrao na desktopu da mi sačuva, zato se pojavljuje ovaj ovdje file. Možete da vamo podešavanje, ja sam ostavio half size, sasvim je ok. To je to. I ovo isto može namestiti drugačije, ali neće vas to se ništa dirati. Eto ga. Kada uđete u igru, ako vam, evo vidite ovdje je već pokrenut, znači on stalno stojati tako, da radi. Pokrenete igru i samo stisnete F6 i snimate. To je to.